Ubwansu bw'omugusi. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwika Kisii na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchire yugutwikira asukuraria kugukwa ukoraria wokwenyuria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omoyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero mangana magia atekire asitivi ya unambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yomuchuke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kugende ikonge ime town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomuchubuo gembo genda ase hardware ya Moja Hardware ere opposite Coca-Cola ime yomuchumugunga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegete kia maguta yichigari ime yomuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyoro bukoreri bwaito ase town ya Masimba nigo kugenda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yomuchokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakwangwairerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi enyagitali ya Walfi Mwana sana mwanchopuri maite kwaganyira sege kege tambe moroberi bwe Chigosori buna botambe okore tunanchende mo Stephen Captain 001 twasanga manga ase Chigosori asobo ime ase na mange agendreta se bali banjite Chigosori sengencho league ya FKF Premier League abange banyamaite buna Kenya Premier League ya chakire venelit koliare ronimbe kote byandake ama chibu ya Chigosori chigendrete wikira boniga na kiare ase ebiti au na nimaite no magoko go chase Shabana FC mayo ko baso kendwe miaka 15 neveri nkwenda barase ligi ya Kenya Premier League litkolia mambi nalia Gusii ya veka rigati yabo ne timu ya Muranga Sili ntokwa na mange asayu amuna andikurwa se Chigosori nebiti au njebuna botambe bakondoka ndemo Stephen Captain 001. Rero iga abageni baito no baraiga se studio wali turabe tugusangana barabu bachote bya mange igoro yabuna barasamgane Chigosori na mangali abato yogotote bigoro Chigosori chigendeta sorongo rwa Gusii na chise mo chiriji ya Budapest World Olympics World Athletics Olympics chigendete ko bwatanse wekira boniga
Kenya toko kerete gold medal eyemo ebi yanyara ko bagie ko buna Faith Kipyego na somole muri bwa chimita elibwa yemo ne chimisano ayuna ronto nyasange asome kurenda sevoniga ndara ko bagingo chaka sensemo ya ne ya moinopi omosa moke sana kurendo anjite Chigosori na wote bieri etari yao na ndake etimu yao ya England na ne ya Kenya iganereri samali ngulu ku Eugene Oguta sinzo ga amashojo era ni dumbyo Ndizi TV ko ngari kagaiga anje kuligeri ko bamba yoro yemichezo ya Kenya ga timu ya England in Chelsea nganye de Chelsea sana alafu Kenya ga Kakamega Boys alafu anje ni kwa de club ngwa kera musojo ga Casablanca FC All Stars Homa nchimuri no momurure keregento no mogosoriare ni maitengo Somali school aiganali ngubate Chigosori chionsi igo na tebia mange andake iguru ya mangana Chigosori nere bunaswana netenaro konde timanya ndake ensemo yagati nimbwata iga umwanchi bwe Chigosori uragire takayigota na wote bie tariao aye naye ngosori uri asama leta ngoroku Gisemba Elvis abange bamaite una 11 njende head coach ya Nyaburu Sportive yegwakase ligi ya Division 2 ime Kenya anemona asoro gongorwa Nyanza amanya kainde buna 11 Sportive Nyaburu nero katichi timu chirichi nkoro kurorongorwa gusichira se ligi ya FKF Division 2 Sportive Nyaburu ngati yabo kiraboniga ngate babira seri yange myaka 5 na 3 kova se ligi yigombe bwate omanyi obonge sana igotove yamugo chakira boniga mbako mwari na team Facebook igantokora ne kiraisi ogwaso Facebook waikiro moroberi gentege tangani kwa like ya kabere wa follow page ya Ndizi TV News Digital kire ntobune keiga kwa kinyora se chinga kinakorwabo kwa beke comment ya onkoronse mo kiriore emeta batetori ba Chelsea seboniga hamshikiki aseki mwanyo to ubuyo butangani ya se league itunka leto taite ko bwa kurende Chelsea igoro bacha agete na ronto bete ukwana wante be team ya onereri na mono prediction ya Omambi Shabana versus Muranga Seal prediction ya ona kiere che yane kerengo liye binto yiga njero chentri 1 Shabana 3 Muranga Seal 1 aye ya onereri ensemo ya Facebook beke comment ya wabo bali motoreri ko runyomba ronye kimaita chinse mo chinyinge estima ya kire chenga aigana ali konde se bali senchera ya bene wetere estima koba ase chinse mo chiri chinkere gose wetera bali bagoto kwedera mangana yechi generator nali mbiamono sana na beke comment yao na nchebuna C001 nyare ko bagingo sama na gotebia mangi korende to cha komorobiri yo korwa mangana regete Nyanza Regional League eseboniga inere league yego chikwera echinde chiacha ka league bune ya FKF Premier League na liego chaka EPL na liego chaka korende Nyanza Regional League mbone yego chikwera na igendete kubwata inse sana na ensemeri ya zone A bata chitimu korense mo ya Nyamira County na Kisii County chitimu chigendete kwerwanira sana aiganari korende bomachoge Burabu FC abange bakonyoroka buna Murife vua entunde yabote ba Murife don't run korende bomachoge yabeire Murife ego tamasana wikira boniga ere unbeaten na yego soliba tuara ya bwango iga ritko ria ijuma yego soliba tuara gati yabone timu ya Global Connections FC etemvale kwariga ni chinsemo chiri chia egeti gyanga kia bomachoge Burabu FC egeti kia Kenya Green Stadium nego etimu ya bomachoge ya Nyengira Global Connections chigoli bere aseyemo na nyorabuna bomachogero ya tirire guche ligi ya FKF Division 2 no nye ligi tirira aseki evare unbeaten no monganyi babwate oisaine barabukoba abanyankongo gose winners va zone A konde inyora tera era bado gekoera gochikomera bare ababui va zone B ababui va zone C bakosoria se Ebin League egochikotoe champion ya zone yeye ya FKF Nyanza Regional League konde gatete osori chinde chia kosoretigu na segeti kerikia Tendere Grounds na se egeti ekyo nero nigo yarenge egosori enkongu ya gosori ugu litukuria Alamisi no nya gosori ya bomachoge nero na Alamisi ya gosori egosori gatie timu ya Tendere ya reko gosori amone timu ya Burabu Sundowns FC timu ko ruchense mo chiricha Nyamira chense mo chiansicha kurende bakatara gocha Kisii ensemo ya Tendere na ase gosori eyu nigo timu ya Tendere FC ya bwa chigoli sato ase timu ya Burabu ya nyora chigoli ibere chioka yatorere chivicha korwa segeti kerikia Tendere Grounds
Nyamira mariko tuanjira hivi. Igabi ntaje. Kwa majina naitwa Job Meraba. Mimi ni team manager wa timu ya Jenga Tender FC ambayo tunacheza katika hii Regional League. Hii ndio mara yetu ya kwanza katika hii season. Though tumepata experience nzuri na mbaya, lakini kwa game ya leo nimefurahia. Wenzetu walikuwa si rahisi hivyo, lakini vijana walijikakamua. First half tulikuwa tumefungwa bao moja, lakini wakati tulienda break tuliongea na vijana tukawaambia game ni 90 minutes. Walijipa moyo, wakajituma. Ndio katika second half tuliweza kupata mabao mawili haraka haraka ambao tulitunukiwa na goalkeeper wa opponents. Na football is all about mistakes. Mwenzaka na make mistake unaicapitalize, unamuumiza nayo. Asa Marieta ngoro ku Choni ya Mwea former Shabana FC for the last around 17 years. Nimeingia kwa timu kama first league na nimejaribu na wao until now. Kama tangu nianza na timu nimekaa kwa timu na nimesukuma nao since I came here. Is the team was just only just one match. Since then I think we have lost 2 matches. Emaitanda kero mogocha sabwatani batendere nimaite mwarure chibi checho nakaibuno magosori bwe timu ya Casablanca nimaite abana bamuraba kina bagwetoma esengencho koru asensemo ya Nyanta Regional League ogoso ase league ya FKF Division 2 nikirira tabegoro chigosori bwe chicha mashinani na mwana ase timu buna ya Tender FC na timu ya Burabu Sundowns. Karokoligero libono ase bintu nebi byomupira tubode chi challenges chi nyinge gana gali wike timu ye banke ema uskout step ngao urigero challenges ye chibese coach kupangana players kuigwana konyora chi ebintu biri babande go trainer line banyaro uskout chiro ono no injigo yo no bombo ate timu ya Nenkagali ko Casablanca igo tuachaga chusi tuwati kendi yonse lakini tukunya ku improve marangara linde tokonyeke go chumotu marangara turochekike osinge tumaite mpira na boko andake ayebune coach bwe timu ya FKF Division 2 nerigere step yemo step yemo inse yainu ekina timu chinge timu ya Tender FC na liba batira kurwa sensemeri ya Kisii County League nonye timu ya Burabu Sundowns na Burabu nigo batira kurwa sensemeri ya Nyamira County League na bageni bale asensemo ya Gusii Regional ani metekere timu ya tirire kutora wale mamio toko gani baenderi yoka kurede teri raisi yego wikera boniga timu ekino kirari kire top 7 timu kirogore timu ya mwana timu ya Tender FC mbiya yego kori timu ya kora machivu na yayiga timu chibire chikaumerana gap tebetina ne 3 ase timu ya Tender 2 asensemo ya Burabu Sundowns na Burabu mbabu ate red card aya machivu na kiora tebe election ese timu echibere tunamona mupira no mokomwa igase ligi ya Nsaiga une ligi bono bagwaka ande kerego chikoera una bono ile gutwara pressure chinyinge ekero monda gutaka kubwa lakini kwanyoranga goikoyo ma amupiro bwata machiwa atatu kwanyoranga yo mona boy oyo goikera gonyore chi mistake chiyonde onyara gukora onyara gufunge goli because goli na magoso ya bagosoria betimu bakora magoso bafungwe goli igo muchinga kiechige ligi ndeyo nsiko chikoera ige koben komusana na chitimu echiga ekere ya ikere chinga kiechiga kero monto igo kuba kominyokania sana na andenga no msa mashinani umupira ro mokomuno yakobwa Premier League ninki iga abantu batagete gukora gutira tenga Premier League monto bagwa konye tari kobwa iga kurenda taika lakini aigo monto tirire na ande baro step chine nchikwata jiroro agwena tegotira igonsa igachise chitimu echiga indatenga nchi atemete lakini bono pressure boni ano nyasi coach nega sien kongo ase mepire yiga yatigaire
chinka kiechia chikarengo rianda kense moya Borabu Sundowns FC rabonda kembago getina machibu ye gosori mona segencho banyorete red card nanigo yenge red card yo mogosori obo orenge sense meri attacking konyora chijelo card ibere konyora nyoje yellow card entangani akorari mochorinde dia kabere referee akara ndia isaine anyare comment e caution yaje abete caution ya kabere nabuna machika fifale kero bate chi caution ibere chi card ya yellow okonyore card ya mbaliri kwera ubaka kole gosori kibaraba gosori oyomo inse ya etimu ya Borabu Sundowns FC nandake tetwe nkwana yo moro kyo monene bwe timu ya Borabu Sundowns FC. Kwa majina naitwa Kevin Maugo ambaye ni coach wa timu ya Borabu Sundowns. Kumpongeza ambaye ni coach mwenzangu wa upinzani kwa kuwa na discipline team na wamekuwa wameshinda. Tuwape hongera kwa yale ambayo wamefanya katika hii mechi na wameshinda. Ya mwisho naweza sema mimi wale ambao watu wanaitwa marefari, wale ambao wanao control game, hapo ndio shida yetu iko kabisa. Shida hakuna mahali tunaweza sema mahali timu iko, hapana. Wale ambao wanapiga kipenga kidogo wanajaribu kucontrol game kwa vile wanavyotaka. Ningeomba mahali popote wanapoenda kufanya hiyo kazi waifanye na ile utaratibu na ile kipaji ambayo wako naye, ile talent ambayo wako nayo, wasiforce talent hiyo tu. Bado tuko kwenye hiki na kinyang'anyiro, bado tuko imara na bado tuko katika nafasi nzuri ya kumaliza mchezo katika hii regional league. Tuko katika nambari ya 9 na bado tutamaliza vizuri mbele ya watu wale ambao wataweza katwa wakienda nyumbani. Na nkwana ya timu ya Borabu Sundowns FC na ando chetin Facebook mwawekira che comment nyare ko baginko chirilia se kagetalie getambe korende sio chinde chikandrete semeri English Premier League yamete mangana talibu ya wikira boni gase timu ya Manchester United kakia mwe narigereri nigebe kiregoria mapema sana korende ndoli ntutuweka nonye timu ya Arsenal na Warabu batukire mapema ndoranda ke gosentuare Kings of Comeback ensemeri ya England kwenda kwenda Chigosori Chiankaiga ina rama chibu gose chinkwana ase league ya Nyanza Regional League iwata chitimu kuru ensemo ya Nyamira County ne ensemo ya Kisii County chikonyara kwa bachigotie manana aso bwango kuligeri andake na table standing era se ensemo eyu ya Nyanza Regional League Zone A wekera boniga etimitagene timu ya Bomachoge Borabu FC egosoleti Chigosori emeronge vere na wikira boni yebwate chi point emeronge 5 nemo na ivere 62 points Bomachoge Borabu FC oyo konye bwati amanyakaine buna Muruga FC ogosore Chigosori emeronge vere neyemo na wikira boni iga bwate chi point 41 rocho munganyura abuno monne sana 62 na 41 chi point more than 21 points gati ya Bomachoge Borabu na Muruga FC etimu ere namba 3 ne timu ya Kineni FC wekira boni ga Chigosori emeronge vere neyemo chi point 37 namba 4 ne timu ya Geteni FC Chigosori emeronge vere neyemo chi point yebwate 36 points wekira boniga namba 5 Global Connections FC Chigosori emeronge vere na ivere chichibwate Chigosori emeronge vere na ivere na chiagosoretie wiki ya gatigati ritkulia Alhamisi wekira boniga na Global abwate chi point 35 namba 5 nemo Jenga Tendere FC kuruchinse mochiri chia Tendere 21 games 31 points namba 5 na ivere Bogia Kumu FC Chigosori emeronge vere na ivere wekira boniga chi point yebwate na emeronge 3 namba 5 na 3 Nyansiongo Township FC wekira boniga Chigosori emeronge vere neyemo chi point yebwate 29 points namba 9 Borabu Sundowns FC abatugendete gusanga igoro yabo wekira bone Chigosori 21 games 29 points Borabu Sundowns FC Chigosori emeronge vere na ivere chi point na emeronge vere namba 10 Getari FC Chigosori emeronge vere neyemo chi point 19 namba 10 nemo FC Nyamira wekira boniga chi point emeronge vere Chigosori emeronge vere neyemo chi point 19 na andake kuikira boniga Kisii Industrial FC mbaranya kwa okora buya sana Chigosori emeronge vere neyemo chi point yebwate ni 15 gati ya machibu kurwase eligi ya Nyanza Regional League
Ono turasanga mange gore Chigosori chigendete chia kebosani mono timu ya Gusii FC yatore Chigosori chiengencho sana ama tukabwango iga kolone tutarora chibiche gore Chigosori echio machibuki yanyorire ngobare Chigosori na barabu ndake ndigeria nsemo ya Facebook bali babekire comment chiabo motangani ndo chagayo besho beshae buna botambe agoteba ako ndani ya program ndio iga Joshua Otuori Babuji anasema kwamba niko ndani kama deni. Game yetu ya Moruga Junior Football Club #The Youngsters FC ni kesho pale Kura Green Stadium, nyote mnakaribishwa. All the best to Moruga FC kwaneli babogi chana gati ya Chigosori bali bale chinse mo chirichia Moruga FC abo manase mbya mono sana Joshua Utori asoko bwati omorobeli ndo chaiga agura ensema ya Facebook out yabuna tuko pamoja ndani ya program mbya mono sana oyu amanya kaine buna agura gati ya bali babekire chi comment chiabo wekera boniga kurende bono to gochenchia ndake ngana to gosanga twenda so bwanga samangana rengete amali gani bosibwe ligi ya National Super League FKF Division 1 FKF Division 2 koira nerera agati Chigosori Chigosori gwe wike ya nase timu ya Gusii FC ya kura namba isano nemo ase ligi ya eta ya National Super League banyara kwa bakonyegania timu ya Sportif Nyabururu FC bautia sana kwa bari relegated korwa se ligi ya FKF Division 2 ase ntunda ya eta banyara kwa bakosori nsemeri ya Musocho Academy Chigosori yarenge nkonguri kuri igoro na ase Chigosori eyu obokongu bokaba se timu ya Nyabururu FC Sportif Nyabururu oikoru chigori sano nemo ase yemo unatokorra chibicha korwa nsemo ya kabere studio unapiga picha hata hataki kulipa moyo fanyia contract regla kubwa regla tabobia. Sasa kama kasi msaini anang'ang'ana kutafuta ni fair na walimsaini na walimnini ile siku nimepata Sailoko Oina ni mingi hiyo. Shukrani sana kwa majina, naitwa Kasim Junior. Mimi ndio mkufunzi mkuu Gusii FC. Mechi leo ilikuwa test match yetu ya tatu. Tulikuwa tunaangalia vile team chemistry combination vile inaingiana, and again tunaangalia defensively how to prepare. So game leo ilikuwa muhimu kwetu sana in terms of defensively and in terms of peer pressing. So tulikuwa tunaangalia hiyo leo and imework. So tuna prepare vizuri sana kuangalia how tuta approach pia our next friendly match kesho. Tuone hizo key areas tunajaribu kurekebisha. Anaangalia tumechange almost mzima. Ile timu ilianza first half walifunga mabao 3, hii pia mchezo ya pili pia wamefunga 3. Tunapeana chance kwa kila mchezaji. Tunaangalia vile kila mchezaji amelan na vitu wamegain sisi was the priest. No to bata iga moro kyo mone bwe timu ya Sportif Nyabururu anda kiriko ria Chigosori igoro nkerio ratebe igoro yaye anda kinkina mwani mwanya chorerete na kiranda kyo lessons mwanya orete koruo. Twabere tore pre-season twabere to gochesa Chigosori ya grafiki chinyinge ne timu cha County League unabona twachezera na Super Warriors ya Kiore, twakire na Itiere United ne timu chinde chinyinge twanyibere to wepima chinguru, lakini bono tuatage to mchezo ndo monenake elinde wepima ngaitwe ikere onyare gotoro kianga magoso ki topu ngaito bwenda korekebisha ngaitu amentre chinguru igo mchezo ito igoro na Gusii FC igobe to mchezo muya nando otokonya sana elinde bono tokwira na mazoezi nima etenga areas kito chokoraki to ngochikorekebisha na nene mono ngote manare ngaba Chigosori balia abageni nanya dire koleta se team
ngakiba konyara kushirikiana na wachezaji bande nando no mchezo muya kabisa exposure ngia yo kwana bamura oboremu bwo gucheza n'abantu bare level ngao igobono omuchezo oli igolenge faida enene asitore wetani bunore faida enene asegusi babuntwe abagosori mbanyarite kogoka asogwakane timu ere level ya igoro sana atuanyarire no boka banyene ntaraika ochako boroke bintu bina mazoezi boka banyene banyarite kurigerelinga kweli gaiga no tobwenete correct tobwente correct bisha aigan tobwate strength because na ndu twanyorete goli na ande goli yarenge ngia sana igonga tugase ne kwegere ngorto konyaranga to chikoira ne ligi yaito na bera chako mutinye komi gonto bwate chinga kinani chokora kabisha na ande ntwabate tinga kitware ngesobo to kwenda mazoezi to kora kabisha makosa litwaroche na ande ntogani omuchezo monene bunoria elinde gwepima chinguru torenga itwekere togo chake season egocha enyorenga etimu mbiere elanyara ko compete ne team chinde ababu ntomatenga division 2 ne ligi en kongo sana ande nemono bunegwa kwa mochio oyo rogongo rwa Nyanza otokwenda paka likisumu twenda Isibania maate ochitimu chikoleteke jiga saine wepanga na intua semeroberi ito ine yama yawe konya wepanga linde togo chake ligi tonyarenga tobwate timu engia ego chiko compete na ande target ite no go cheza na into na to cheza division 2 ngaki ndambe na into nyale waka chi playoff cha division 2 this season anda ke watera Rafael Osongo na team manager we team ya Sportif Nyabururu ni na bwata yo goteba maiga ya gosole yukoera asa morieta ne Rafael Osongo ndi team manager ya Nyabururu Sportif so wate friend ya na Gusii FC twa beto kogosoria no nya batu ngire utwaka chigori sana nemo aseyemo ngagete mupira no rengo muya na narura so oboremeru warenge ngagete kedoju tarajo chake li ngagete na botokora kabisha maosa iga lakini nande steering ko yomo mubire twakire no muya ni team tware gwakia igere eligi igoro so kulingana nchire twakire ngagete nga ntwabateria nga 2 weeks tokora mazoezi nande twire na baraba mande nande friendly ende batabiringa na bagocha sekitiki Kinyabururu ngakagete tuitwe bange bya nande tutaraje kososeli ngakagete ntonyare ka batoko ka bruferinga na intura nande stiri twabeire akara ngoligeria Gusii FC na la season barenge byake kulingana na omupira bakire mbya bare na rambu ya bare na barabu still na bara bakosoma mistake temeke lakini ngotebanga mbya bare nara wako form tu wako emaite ensemo ya abagento badaga studio Eugene na bwateke wate igoro ya obokosole bukorende komo sabanya areko baga kubwata kerit kuri rero naro etimu ya Gusii FC ndi mbatu ale gosori ndi yake bosani gati yabo amone timba kigori kiaye ase ligi ya National Super League batana na sane season ya ita ase Gusii FC akora namba 5 nemo etimu ya Naivas FC akora namba 5 enamba ya mwigoro ya timu ya Gusii FC na ase gosori arenge ya rero yake bosani yagosole yukitimu chionsi chanyara goko ngabo kongu na ase yagosole ya era makali yogo tabikana unatokora chibiche ya masa ya mukuru ensemo ya Musocho Academy Chale omba msaidie.
Last, you last. Nice one. Kuruka. Chineche bichache ya mase ya moga tichi timu echo ndake ni maite Eugene ayino mutitiri gwe timu ya Gusii FC ngonye bwate ole sana nangiora te bandake timu kwarore ya Gusii FC ego build up possible kurenda kwa ligi ya National Super League. Gusii krogolge nanya coaches yabo Kisii Junior iganchite tukalia tikitaka ni peni kupe sabu mwaka mara zero mokonyole goli mara muboska ani woniga una build up ya Gusii tunangende kwenye Ross igangende koleta kusign players wale wabo the experience like Mauluda striker ya wanero na ndiba sign manga ono Gusii woniga like mbona bangende koroshi koski ochocheza National Super League lakini timu nayo kwa Gusii ni maita kwa were kokobwati mono to ndake bagokora ati signing chinyinge ngorra nsemeri ya goalkeeping ba introduce ile kipengi ya nero koruchense mochiricha viga ase wikira boniga mbara manyabuye goalkeeper yabo liba bwate last season nsemo kiara nyare ko baga konganya ga kwenda guchichinse mecho kwa rurandake nsemo ya forward line bako introduce aba Gusii bande na katoko sangana barabu babwate meroberi yo gutingia mono na ende bara kora mangana signing kiora tebe Gusii ese kwaroche team anyago se next season no beke buna title favorites in ya National Super League. Timu ya Gusii FC ni timu ingia sana nonye season ya eta temete sana lakini ya mangana tumaitenga finance waliba kwa Mombasa finance ikawareta shida kageranga no performance yabo jabe ingia tonyorenga timu ya Gusii konye tashabana sana soko nyae competition kagera no tashabana ikakoromokia ikaende level yende Gusii FC basa kwenye ligerere ko last season coach Kasima ne coach umya sana nande igagwa entertaining football ya bantu banjete kero kuligere muchezo Gusii ni gokorwo kogogete bono nanye bwatiri pre-season yabere timu gasene korosia egekosi kyabo siritukolinde nande narorenga Kasime gabwate timu akorosi timu mono yaba Gusii abake abu Gusii FC rabase gwaka nabuno wetani miaka 10 igase season yegocha Gusii FC ne team batenga is a team to watch ase season yegocha Super League ne team enkongo sana watiga bono mutuaria o nyare koleto Gusii Mauluda ororiro letro Gusii ndokuru kubare but still
kurumaega gocha naro Steve ya finishing power ya bonero ya koraki nero rokainenga oikana ndaligio montonde uranyare koba ugufunga chigorie mono obo basikorigerio mochezo uyo na ibas banyora nonyechi chance cyo gufunga lakini mpaka letiki tenyore kaniti banyare gochitumeka batugutano nyemba nyore penalty yanyara kubwato kuba yaki motu abdira koraki nkonyora baro mupira lakini gukora yakoraki yabe problem Gusii FC aso gwepanga wetani season iri yaitire tworera mabadiliko amange banyarire koleta abagosoria baya na ande mbaga saine gukora umukia andekero kurigeria abagosoria babake bakoretwo gochase timu ya Gusii abagosoria babake nkobwa bara babwate experience aseki abara bakembare tayari gukora gufundishwa gukase mtarigo chigotware gasi enkong keriata gete korekana geti abaga korekana rahisi okoba bari tayari koigwa na ande excitement na ringa inche na nyoreri balari ogocheza Super League igo gweto man koreteki gweto man kororo na ande bunago asene korosie team paka babe komukia erinde konyora enamba igo mukia serituko chia serinde nonyasa mazoezi oikano aba gosori bali banda bakoro batigarira se team paka banyare gutware challenge because ebijane biachire mbire tayari gukoraki na anda bagosori abakekera baguchi team mbali demands cyabo echirense mbarabo focus ya mono terie besa kera koigungo irwaro mupira ake Mombasa niga gunga ndimambie kuikangoreki ngende gochezali okasi mwitima watenengia goalkeeper ya Viga twarare trinomia I think goalkeeper yabo Wanunga na kageire kugenda Nzoia ocheza Premier League lakini Nzoia njaba to mpira lero bono baada isho na utoko bwato maen na bara koreki abara agende na ndekero kuligeri chinsa moja goalkeeping kurutu na tuachesta na bugoro na ande bachesire lero goalkeeper chiricha je trials Jones no akorete kino achibwate minute ngangoliare goalkeeper igonga goalkeeper yae first choice na bata koreki na bata irane lakini Gusii na ande bono anene mono muna Shabana ya tirete nimete na support area Shabana Super League okurwanira nkore kwalenga okurwanira obonyankongo bwa Gusii ono pressure ya keire yobono kasimbo ikatware gase ngororo amashabiki ya Shabana bakonyara go support timu ya Gusii okwabono mbali level yemo aba Super League bale Premier League gwamangana a Gusii paka nyorobere anemono gekonyora chibesa cyukurane season yegocha one timu era cherete shida sana se season yegocha andake okwale na oikire gokora kabisa na regete ligi ya National Super League na timu chorango rwa Gusii na chigendrete kwerobeli chingake cheche to chenchi bona to rira na regete FKF Premier League ligi ya Europe mense ya Kenya ayo mutimo ko mutambe niko bona nyareko bage kwera na veneri tukolia lero na kiranya reko baka okwale mangana ye gosori ya Nzoia FC mbagwate gosori ya Bwentanga ni bale gosori ya mone timu ya Ulinzi Stars na se gosori yeyu nego timu ya Nzoia Sugar yanye ikore timu ya Ulinzi Stars chigoli bere ase egolia yemo Kariobangi Sharks mbagwate gosori ya benene timu awate ya Manchester City ye league FKF Premier League ine timu ya Police FC na ase gosori yeyu nigo yaenda makaliyo gotabeka na gati ya Kariobangi Sharks amo na timu ya Police FC gosori ndia robedi ko gosori gukulenda yatsuki gubosine gosori gati ya timu ya Kakamega Homeboys yare gutema namo na timu ya KCB ne gosori ndareko bake goski gubosio gosori ende timu ya Gor Mahia FC Kogalo Sirkal mbabwate gosori amone timu ya Sofapaka na ase gosori yuni wenda makali yegolia ye mogati ya Gor Mahia FC amona timu ya Sofapaka ne gosori ya mali ya gosori gulero ne gosori gati timu ya Bandari yale kwa gosori amone timu ya Tusker na ase gosori yo Tusker mbanya ole kadi mbaliri ase gosori yo tebe tukobati komanya magosori kiyonyo ole kadi mbaliri mwana mage timu ya Tusker yarakobage kuba bwatu kaba gosori bali abange ya bwate barenge experienced korende chinga kechecho oma gosori kuruchinse mu Gusii yakaguli bale ko be captain oyore Charles Mumanyi oyore defender set team ya Tusker FC korenda se gosori yeyu nonye Tusker ya gosori no mo gosori yomo inse ya team ya Bandari FC mbavu ya gosori yogolia yamo asevosa leli tukoli yankyo
Chigosori aonchiro veri korende eyengencho mono gati ya chiri chibwate engencho mono na Gusii gati ya timu ya Shabana FC iranyare ko bagekogenie timu mbeli emekaine buna Murang'a Seals FC batie mana sana se ligi ya National Super League mbamanya ime na isiko na andake abagani bara assistro lero mbangete birengeri vyabo igoro ye Gusii yeyu agira botoko igu ibirengeri banya teko abakubiru Gusii Gusii gati ya timu ya Shabana FC na Murang'a Seals. Samarieta Innocent Matundra, ginde vice chairman ya Nyaburu Sportif. Shabana Gusii Premier League. Nomo kokosana esitore. Ntu abaita bajesachi baito mbaro. Nenanye rori ngonya sabira maya. Ni akumupiru muya. Samarieta nkoro kwa Gisemba Elvis, nche coach ya Nyaburu Sportif. Asomo chezo Shabana na Murang'a. Noegeo chuwakira Homa Bay County. Ali Shabana ninkere. Amashabiki ya manga iganyanza ni garacha ichorase getikelia na ande Shabana kulingana ne chiba kre pre-season bara hasiri no nyomo chezo no nyoyomo ababeire bako gendra komenta chinguru gonga to ngegene tenga Shabana goikengere Murang'a Seals ande ko bamba maete buya kabisa bakire nabo na mata alio mabe Shabana goikebe igoro. Nikiangalia Shabana ina mchezo mzuri kuliko Murang'a, lakini labda sitasema vizuri sababu season iliyopita venye walikuwa wanacheza media yao haikuwa vizuri na offensive zao hazikuwa vizuri unless wamerekebisha hapa na pale hivyo, lakini kwa Murang'a na Shabana naona Shabana ina nguvu kuliko Murang'a. Majina naitwa Eugene Oguta, migo ni hapa Mosocho. Lakini nikiangalia game ya Shabana na Murang'a Seals, hiyo game ikianza naangalia like Shabana wako juu kwa Murang'a Seals. Sababu ukiangalia challenges mingi Shabana imekuwa ikipiga zoezi hapa na pale, lakini sasa naona like signings zenye Shabana imefanya tunaweza consider like Shabana vile ngirewanya teko abagosanga nimaite morabi chenjese ngenjo 24 hours inchira era kurmanya teko mokobiru kende kegeni ngiranya rakobake goswagati tutakina Eugene correct score prediction yao Shabana versus Murang'a Seals. Game ina komwe lakini bono singi chance nchimanya ine imena ishiko chance chatire tekuru vega ochigoro lakini wona kero kuliye Gusii ne Shabana ni bwate umuhimu wa game imaite game ine ni kiasi pale ono niko tukugera Shabana na ndintu na watu banka katoa Shabana ebu correct score Shabana ninkere ande ekebwe chigo libera seyemo okoba chinguru cha koma chikoba chikorengana lakini bono Murang'a mono amashabiki alia Shabana amanyete go push etim baka yakora kimbaka yabwa bono Shabana Murang'a goikebe gwaka under pressure inageo chikogeresi rio mochezo iga ande Shabana ne pangete egentaka nageo chagiasali chitimu nakera yatirire iri amanya kurusia abagosori yange bonsi pia cha korosa lakini oligerelinga timu ya Shabana 3/4 abachezaji bagete Super League no bale na ande ba mentre chinguru abachezaji abago tigaramba manyete ngaitwaruete namba bwato moyo linga bono twachira yo koraki wakamba bwate timu asenkora yabo na kiego chikogera ngabaengere Murang'a kinegente ya Shabana yakora comment ni post ya Super League bona ba muraba iga umupiro bocha ko bamukomu sana lakini Murang'a ntoma etenganya beri obero mchezaji wa Shabana obere tika nae coach Shabana nae pangete watatikase home ground Shabana kupoteza abu aro tingo wabekera Shabana esirio mchezo mambe na no mchezo umuhimu sana bogo cha keli ali correct score 2-1 Chitindo chanchi birenge liviane na teva Shabana 3 Murang'a Seals 1 korende Murang'a Seals ne underdog korende ni mate pressure nyinge uchukwa past Shabana tari atese Murang'a pressure nyinge rese Shabana yoko perform kwa bwase Murang'a Seals ya Gusii ya ankyo igoye warabense meri ya Raila Odinga Homa Bay Stadium utakira chinsa kianda igaba toteri kuruchinsa ya awena kivuna chinsa kianda cha konyo lense imeyegeti kia Raila Odinga Homa Bay Stadium otugo chikoba tole etobwatie Gusii yukebwikirano igoro ya yeto chikoba kwenda somo timokomo kego tokoirana tugereria mangense meri ya Budapest team Kenya noere na kia machiwa beire goikira boniga Faith Kipyegon na tokerio bosoku ense meri omutimokomo kego kwera na tore